Tosa na salamu na zimwendeleeni. Doka ngasi komori banu, hau ngasi duniani banu, haina mru ngena hena mna ya ujibirilia. Karina bushangaya ekaleo mafundi wa dini mkansi hau protege mwanadamu mhensie dini rwariwa kaya izorambiwa ne nabii wa hatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ukaya makatia jao yao amjodo na wanru wetankandu na udeplace hari mansi nansi wajodo jikazanrabo ukawama Islam sa izo warendao ngazijoka kinyume ne dini ngarizio nao ngarizio nao rambi watena ukaya entwa kiyama bahie mavudo emenji de mavudo emenji ya jubka harmo mru wa jahannama bahimengoni mwao baadi yando wanrwa zade bahinde mafundi do wanazioni wakazwa zendrabo ukawasomo ngarizionao sikusudini njie banu osukwa leo unu hausheile rashinu hizo na zihisili hakalima lahe raisi yangbaye raisi wa Komor yarongo wa ukaya kabatina droit wa usiku wa juma haamrisha yeye wa yeye batina amri toka oyonti vatsina makalima utoka oyonti ye juma usiku wa juma wanroha hazingwa jodoro hazini midi yabo wenji wa jura teze juma kaja kabtahajuwe ukaswalange au mno sanfu oliyo ya ladhimu yende ya reshawiri husoni mwema ulamau engar proposition inunga muyona oje ngabo ndrongo ikaya uzo uharashiha ondwa ziharaya ngabo izo ikaya wandu tahaswaliswa hazo chatsinda zinu wakati wa juma halafu kalima lahamba ngilohama rutuba yasayatolwa kaina ujo uharasizia ezahamba zisazambishiha hewe hema funde omwiso wa hanyu bo mafundi wa Komori kotsimwe mananyi nedi ninu baadi ya yabo ni mafundi mwende mkansi mhadisi leo inu Imam Shafi'i mkansi mhadisi ya ukaya abwe kairie juma yudo swali wa safu kare hausanane na mnambia ya juma ijo ka uswali wa sanane hausafu kare eyo juma indriebe abwela nswiringe jo swali wa wakati indri abo elanswiri baadi ya juma ndo ya swali wa safu kare hausanane yeba ya bwela nswiringe jo swali wa wakati indri yema haribi nga jo swali wa wakati indri na mone ya hatwari mafundi maulama umasoma
mjoka urohoro mlo juma utostehi amri itoka uzonti mrohoro hata mwende mavuriziwa harumo mro wa jahannama hanyonsi pia kabatibadi. Wallahi nchuo na vehele lankabwa yazidi yanyi mafundi wa Komori. Vehele lankabwa harumo mwelewa wahe Qur'ani. Kamdungu shaituri shinu shahele kalima lenu la ukaya na mstahe ya mtendeani hata baishwe tijina mnaje na mumstahe. Wallahi billahi yeshe Imam Azali au yeshe Azali Asumani mabaye Imam wahe Komori he namna ya hemastahi kaya ondo mnyastahiyo yeshe ntwa kiyama ya jourema hasibabu ndani ngamjourema hasibabu ndaye nanga mzireje ngamjor subuti nzambe ngamjo urema abo mafundi hasibabu ndaye shaka na urema hasibabu ndanye haukanyide mwasoma dini mjuao dini mjuao sharia shadini sha Uislamu mwaladhimu mwambe ukaya ashatijao ikauladhimu mnyenyemanyo katijao shamwende mtanganyiha haurasha ebano bangar joko fanya joko ono basari sarango ka juma karna huisali wakati wa midi ya bangar joko fanya joka hiriri puwe juma rido iswali safukare. Wallahi billahi walillahi rasuli eshemto jorema ngamjo urema zinsindi zora ka ufikiri uka inde namna enti ya honra hukaya maulama uwa kamili bowa ulemengu mwambiwa ukaya yeju mwange ju swali nga ani wanroha sikwa na ujo uroha illa timpa kamidi usiku wa juma ikawula dhimu mwende matanganye mwambe mharaya mharaza babo kamtujuela nswiringe ju swali wa sanda hivi sandizo mkubali mwende mkansi jema vomezi dizo mkubali ukaya ye juma ndizo ngejo uswali wa safu kare iyo de namna nyinyi makubali zone sahaya zone sa ukaka mjasoma hindu kamjasoma hindu amjosubuti nzambe tika ufikiri ukaya omula wa Muhammad Agazo omula wa Muti omula wa Bapale omula wa Imani omula wa Fahadi omula wa Honwandu wantipia humsade jekayondo usawar mwentinu tika ufikiri ka mwede mfanya bunjilio mtaheshawiri baba nungar joka uyenshije holi hondeze ajali zijiri uhun masiwani eba reongar joka uyenshije holi honde mfira ilo hunu masiwani engar joka uyenshije holi hondo ukatili ulo hunu masiwani engar joka uyenshije holi hondo ulevi kaya hondo warema hunu masiwani engar joka uyenshije holi hondo udhalimu no usubuti wa urahitwa ikaya okotina idadi hunu masiwani shamwede mtanganyiha hakalima la husujumwa na hotinyitido wanduma kaenda mwede makenti mfikirindro wakaya karija kubali mdeseve ye muhuwa heda ula ukakasi jakiri le kalima la husukaya wanruwa doroha hazini midi ye juma ike safukare na mnambiye ye juma ijoka ukasafukare yeba yawe maharibinga jo ukasanga hauba yabo ye elanswiringe jo ukasanga uone vuha ya bwali haji ule uone vuha ya bomufuti uone vuha ya nyima fundi kaya ononti pia masoma edini majamlio Komori leo ngazone sao haya kale onga mwanzo mke hari majeze daula za Kiyahudi waso ujua hata swala ivo sonda huvi ngamanzo mkejeze daula za Kiyahudi za Kinaswara mto ujua kama haribi ladhimu ya ladhimu ya swaliwa wakati kadha leesha ladhimu swaliwa wakati kadha
adhuhuri ladhimu iswaliwa wakati kadha, shaleo kweli mkubali ndizo mwende mkanzi jema vomezi ya tsone mivuna mwende mkanzi mfikiri sharia mvoti ukayaye juma iswaliwa safkare. Wallahi billahi ntu amini ukaya wa msomo mwasoma utoshiza na yengamina ngamumandeni vanu vakeheini fundi ya soma ulo harimwensinu ya jerishindane mina yaneleze hau yaneleze hena mnaje ezile raza swala zijo uyenshi wakatirlo nuongo vakefundi ya soma dini ya jena mbie ya mastehi ya ladhimu ya stehilwa raisi wa daula hau ya mfaume ikayao nguonombi ikayondo zijirio ngavendao vejadidi shihanambi harimwensi mastehi ya ladhimu ya stehilwa mrambie wa wakati wa raisi ya daula yabulia uhalalifu wa bange, uhalalifu wa mvinyo, uhalalifu wa mrohitwa, uhalalifu kabati mahakama, kabati hata shilio wananyasi, wanashe watu, mazuki watu, mabeniatu, wangamia haonti pia uhalalifu wa uhalalishiha shalewe inu mwende mkansinga mstahio sharia shahonrwao mtsanganyiha nga mstahio ngahande hatanga mrondrasi engari jofanyaje hatari hunre tartibu ya ustehi sharia shinu tika ufikiri ukaya zinrongoza hamba zinu bomufuti bwali haji bowasa yano wasa ya mafundi wa komori tika ufikiri kanga mwende mwatwali mwambe kahasha sijao karitsu juwa e juma ijo swali wasafu kare hausana ne babo ila nswira we maharibinga jo swala sangabi na rihunre tartibu yo vira we akaya wa mastehi mwajo yafanya shatindo tsokaya lewe inu mwende mkansi mndishawiri shaukaya yabona rifanye tartibu e juma iswali wasafu kare wallahi laana zahanu na ngamjo huzisiwa ngamjo urema ihorendao kamna hamba bali hajuka kamtuziona kamjashuhudia kamna hamba bali hajuka kamtuzishia kamna hamba bali hajuka kamjazisoma kamna uzamba Mwenyezi Mungu akawrirongoza harmwe ayatul kursiyu hamba la ilaha illa huwa alhayyul qayyum la ta'uduhu sinatun wala nawm. Mwenyezi Mungu yekademe kwa jamba za humbira ifasiri ya sinatun udema. Mwenyezi Mungu kademe kwa jamba za humbira abo Mwenyezi Mungu ngehashiri nguono zetwabia Mungu fumzifanyao nye mafundi o mtsangwa mutsangao harimwe daula inu daula ya kifujari inu Mwenyezi Mungu nguono o mtsangwa mutsangao kari jaruda dingoni kari na uruda dingoni kari na urantio mabiani nyiwana siwanaziona hanyu ukayewe o mrwari ya mbabazi ngemrele saoni inu dunia izo mzifikiri yao ne mitwalamu ifanyao ngamtwali yao na hii hauna mbe msomo na hii mdungu ye dunia mhansie ahira ngendo mbio ngamwendo mbio dunia mbulie ahira ngejendao na zinu zikaya wakati wa Abu Jahali banu ya Abu Jahali kajakanza swala Abu Jahali Abu Jahali hazia swala haramisha swala Maka
Abu Jahali haramisha haini ndongoza kavlati mu Uislamu tengenzia yobira haziharamisha. Vanu Abu Jahali yakana ujinga yatuka uhanza yaone mtume yatowa zasabiki zahe yatowa makalima yahe ya resti yakana wandu wakaurahito wakahangamiza mtume mzima yajayamba ukaya tijao wa Maka kamna ujwa ukena mna hiyo. Na hapo baka maulama wakawasoma wakati huo. Sabadi ya mtume ya jandi swamba tijau yakaujavenushia ukaya mtume yenda hata yatolwa mji kabati mji wa Komori, mafundi wa Komori kabati mji wa Kairi harima ya dunia inu kamili na wake Washingtoni na wake wa Pwari na wake wa ndani na wake tijiwanda hubi kabati mji harima ya dunia inu wa Kairi anu mji wa Maka no mtume bwe yambo arohe Maka haroha Maka mtume bwe yambo arohe Maka haroha Maka na Maka ihondo mahala nikayao Islamu ya hafa harumu mji wa Maka kejamba kafiri babu Jahali hafia iho Islamu ya hapa Maka ngena garanti le kapula makabasi lirenge garanti ya Islamu yende mbeboni sindiheze au radi ya hara tiheze swala ya swali tiheze tumu ya funga aswileni abadani dele kafungilo garanti. Mtume hajuwa izono mtume hatolwa Maka hakubalia rohe Maka zabarindi hasibabu ide dini ya haya ifadhiye dini itangamie yele wa inu nyimba biza mafundi mwachoma biza ziyo mwenda nda ubini Sudani na tijida ube mwenda mwasoma lewa inunga mjohunu mjemdamba sikari churu ha Komori singara nzoe Komori nga manza komandre ya mudenda na mwanzo Komori be Komori kamtsu yanza Komori nga miangamizao hezi yo mwamba mzisomo hezi ndrabo makazi wazo kamsomo waone wavae mabihansa kude wavae nene zenkandu za maboloshi wakenzi wareshawirisha ukaye juma ngeswali wa usafukare nu juma da hivi juma yeswali wa usafukare babwela ntwiringe joka sanga yeba abo babariki dakikanga au babakile randashi bane mana majama sasa nyensi inu mjini kwa kamsomo na kamjasoma indri inge amangari mambia oni karina uranzi ho hamba indensi ya hatu heli mjire mao no unafiki wa ukanga mwanzensi inu muprofite mweni kamruhu dena mna baturanza wensi inu rutojo hunre okaziori nike mruhu imastehe ya hangu nsina ujostehi mru ya rangamizi zaensi nsina ujostehi mru ya menyaensi nsina ujostehi mru ya kajali owananyasi wanashe watu mabani hatu mazuki watu wangamiziwa wa usilamu nsina ujostehi mru ya angamiza wa usilamu wa hensi ukainde nguzo ya mwando ndo mmango wa mwando wakawula dhimuzi ngaro armensi inu fundi ya soma nge muhu fundi ya soma dini nge muhu hana raisi urirumu mnashioni ya soma nge muhu hana raisi urirumu minja soma hindu ti alifu ti beti hata wau ya paha nja isoma
shakeja toshiza misomo ya hanyu waya kanywa nduma soma dini mjua wa dini mjua uruku mjua wa namna ya uruku wa maswala mjua heze kalitezo onsi za hedini mzijuao. C'est le moment ou jamais. Karina humbani nafasi. Karina humbani nafasi bo mafundi. Karina humbani nafasi. We misomo mwasoma mabuku mwasoma na mwede mwaya temro. Baka mjasoma hindu. Amliwaza ukaya mtume akaonyeshima akabaka wafaume Maka. Kweli mtume akawa ukaya yastahi Abu Jahali namna Abu Jahali akaya. Na Abu Jahali ndiye akamfaume Maka. Umayyah ibn Halas ndiye akaondoa kama mawaziri Maka. Mtume hasomo dini hasomo qiraa hasomo Qur'ani hasomo namna heze kalite za hedini pia. Mtume amba ukamtume kajajua ukaya mdukado pwasheo. Na mtume haba uso Abu Jahali hamba kansi na ufanya hizo wanzao. Mtume haba uso Abu Jahali na Umayyah ibn Halas na Abu Lahab na Abu Talibu hawambia ka atijahu insinde namna edini ya rehwa insinde namna ubinadamu wala dhimu uje ukaya. Na umweshelezi zani banu haunro au kwa wakati Hindu yakaenda endea silimu izonga msijuao Hanami mimnaza za Mkomori nga msijuao Hanami wakati Hindu yakaenda endea silimu basi mtume hawambia ukaya msido fanya zina. Na hii Hindu akaujibu mtume amwambia ukaya Mungu anakuja kufanya zina bu mtume kabla ya Uislamu zina haramu kabla ya Uislamu zina kazifanyiwa ni mndu mungwana. Kabla ya Uislamu bu mafundi yeba ya mtume kajajua ukaya ngabo Mayahudi Maka. Yeba mtume kajajua ukaya iladhimu yabe wanru yabe wanadamu mastahi shawa ba uso awambia ukaya zinka zina ujoukiri yele wayinu risojoka ununda raisi yaba unafasi ensi angamiao yaba unafasi udhuluma wendao yaba unafasi waize kalitezo ntipia mdo makangari sibanu rikensi rido mba maste rido mba banu kwezi ikaula dhimu kwezi karina ufanya siwanusu enge yabona mke yabo mtodo mba msomo wachando wabao se jubazaru ujune za veri ne zenje unetijida humi wejawe kansi banu waba ukaya kala Allah kala Rasul karna umwishiliani na mswali juma na mruku na mwende heji na mwende tijinda hubikari na humbani nafasi bana na msomezi reza heya reza siya karina humbani nafasi bana. Insinde wakati wakavladhimu mje mtanganyie bahari batolo shawirisha ukajuma kena vjo swaliwa wakati wa midi au kayonde fasiri yabo mrazi kana ujoroha midi usiku wa juma ganzo ya rohe safu kare abo enge yabo ngujoroha midi ngujoroha hazini midi chakana ujoroha dizeri au onzeri yonde abo wafanywa hazindi ebanu ndo wafanywa hazindi ngebanu wanudo wanruazi wafanywa hazi walibwao shatinde hezezi zabure kama tufanya hazi zilibwao mishahara mtwa juma siyo ipula ibewa wakati ika ya oke jakabla dhimu imerita ibewa na Mwenyezi Mungu hamba mtume hamba
aranti swala wakati waladhimu swala iswaliwa na jandalie numro jahannam izo zambwa manumi ntsumwambia ni ukamide mtoharifu shanga mweshele zizoni ukayewe wanyinde maritende yanyinde maswa manyinde makauladhimu zinunambao mrambie eizo mpanya mudasi eze hazimfanya awoya kabo kweli mranti ya juma yende biyo ijende hato wakati mjoka hanza nje mwende mwaswali akanga rjwamba wondo wakati mjoka hanza ezilera zinu za swala zinu bwa ulemengu zino wazikaza tinda anyika mna kujwa uzibadili zinunga zibadilishi yao he environment ebanu rais azalinu ne environment ya Komori yakalewa inu hajangu ushanjwa wakati wa hejuma ye wae abatina sharia sharuhusu shakidini nswami ni ukae namna naelewao nde namna mwelewao inga singa rijo juu hari manifeste le kalima la hejuma inu basi maislamu eza mbaziri hunde kas jomri hunda wakati wale unu sangar jom manifeste o unu swa hatu ri manifeste ukatija eza mbaziri hunde kari umbari kemo mapirizo ngar joka mo pirizo sangar mwambia oni vanu kainzide namna ebanu edininga mjoka huistahi ntunda hii yemi paka ya hedini hansi wa ukaya ndo kamtodo swali basi ndo choka mtodo amri shambina njema na izoka mtusi fanya sido mijini sidari mazafami sidari ma eza region sidari ma enti ebanu edininga mjoka huistahidi bofunda Abubakari mufti ngamutukuzo wonambo mufuti Bwali haji ebanu eza hedini ngamjoka uzambandi yedini halalisha mvinyo shayi amrisha mru ya jebanu ya dopo asitwa yedini ihalalisha bange iharamisha bange shayi halalisha mru ya jebanu ya do jebanu yezingara ya vura ye baba nubwa Komori namna edini mimi ni elewa onde heli sisirele wanao eba yonde heli ya soma eba yonde heli ya some siwa hata ya kaurasuli banu ngazone so haya ho kama fundi mwenda ira mwenda tijinda hubi na tijinda hubi arimazo ntiza kiarabu hata mwenda hata mwaona le kaburi la mtume mwambwe namna ya swala ne makati ya swala ukaleo inunga mjoka ujamrambia ukaya magharibi hado swala waelewesha ashala kulli hali vahe dhuhuri do swali wa wakati wala nswiri wa wakati wala nswiri do swali ido swali wa wakati wa magharibi ewe Mnyesi Mungu mononi kamtapili ya dakika 2 za ibada yehufa inuma ilawa hotodo amanga mrawe hufa na kabatuto joka ulawa duniani vanu ema topitwe ya mali ya dunia mnyare hao mwevo wanruanu mastehi na adabu wallahi mastehi ya Mwenyezi Mungu katu yaona Mwenyezi Mungu katukonde mastehi yanyu na azali hamungu ne mtume Mwenyezi Mungu katukonde mbabi za mastehi mzifanya usoni mwazali
ngusungo mmonani mbavi za marubuzi za mafundi mahansi wa yabo basi mvaze mrungu sawa wakati wa hanyungo johuja he mafunde o wakati mtume ya jamba ukaya urahitwa haramu Maka ya jamba ukaya vinyo haramu bange haramu ya jayamba mide mtume wa Mungu bahonru wakamaka pia waharaya muyanondo Abubakar Siddiq diambasha wo amina uhakiki kwa kweli wende mtume wa Mungu nano wakati mtume ho winguni bomasarumaya ukanyitsi mafundi o wakati mtume ya ho winguni ya henda yaona mtume yaona Mwenyezi Mungu samahani yaona Mungu Mwenyezi Mungu hamnika swala mengo mitano na ntano zijeo wanadamu wadozi swala mengo mitano na ntano beseba la jawo kati devie ngabo ujonekeza hamnika mtume swala mengo mitano na ntano sallallahu alayhi wasallam baso wakati mtume yabeshea za swala mengo mitano na ntano hizo haroha hakubali na mwishie bo wa ulemengu mafundi mjini kwa kamsomo baindro mtume hakubali habali ya za swala zila haroha harmu ya arshi ya Mwenyezi Mungu ngosio aparisa mtume Musa kati mtume Musa hapo mtume Isa beseja nzima hapo hamwambia yeza la wanaiho dawene mfomio hindri amwambia ukayati kwa swala mengo mitano na ntano ndena do swali da binao umma naam swala mengo mitano naam marhaba kwa swala mengo mitano nedena swali da binao umma wangu yo utojo swali garma problem basi baada ya hapo mtume Musa alayhi salatu wassalam hamwambia ukaya yenda wafanye taratibu maranjiane ba wanadamu wao umma wao wanru walemevu siyashida mine bani Israila rinko wananrongo watiti karja shindara wafanya kwa jambo swala mengo mitano enda hunde taratibu daweno umma wao dawena mfomio mbunguze swala hizo bangizo nchashi bangizo zinji baada ya hapo mtume ardarejeo ha Mwenyezi Mungu habanari hunde taratibu Mwenyezi Mungu mbunguziza ntano henda wa mtume Musa ardirejeo ha Mwenyezi Mungu hata Mwenyezi Mungu havunguza ntano no vunguza ntano hata ziwaswili sala ntano habarenga za swala ntano hizo wende ema pesheleo ya Mungu yo kabadiliha ema kalima ya Mungu yo kabadiliha mtume Musa alayhi salatu wassalam amwambia haraka usebonsi haraka habali za swala ntano hizo neze makati ya hizo swala baso wakati mtume awasuli harimwe arudhi hahuzunia ukaya zile ya joka uzamba pia kazina kakubali nieshiha husoni mwa nruwa Maka yemru ya tende ya hisili mtumendo emru ya hisili mtumendo emru ya hisili mtume handani de adui wa Mwenyezi Mungu de ya hisili mtume handani
basi hamba hindi hamumzisa mtume ekabatsimba habari ya nyumeni hakauchokoza mtume na muishi yenye mafundi hakauchokoza mtume enge yabobo mafundi enge swala iladhimu ibadilishihe na mabadilishiho hawenge mfaume yarongwa mahala kajiupulwa na nrongo ya zamba abo Mwenyezi Mungu ze swala mengo mitanu na ntanu aiza swala mengo mitanu yazitolea mtume kajajoka hapo hata shahaka hu amrisha haelewa ukaya wanu ndao na waumba na ndio walonezi Mungu za hao ndio wajua we namna ladhimu wende amrisha ze swala zipuhe hazipuwa no zipuwa hata ziwaswili nge imamu azali watide mru ya kauladhimu ike harongoa ike kama badilia mbandrongo ike kama mbaukaa tijau baborono Mwenyezi Mungu yatoa amri ya swala mengo mitanu mtume yenda ya tahamashawiri ya ukati jao ebanyika mjajoshila mwenda maona azali mwambe ukashe na runda shawiri bati jao shale shawiri ndo kamwende mkansi mga mtwali yao namna ya hema kati ya jo ubadilia shaka mjendama mtahama hundra shawiri ukati jao japo mtume yaona Mwenyezi Mungu amwambia ukabo mtu na runda shawiri bati jao bao umma wangu dhaifu haubirilia ya abo baadi ya mtume waswili yenda Abu Jahali ya mchoko zao mtume amwambia kana ngamina za nyumeni Abu Jahali ya muzisa kaye za nyumeni ndri hamba ukayatila harima msiri wa Baitul Maqdis Abu Jahali shangaa jana hula msiri wa Baitul Maqdis huwa sulibanu asubibanu abasabasayinu banam ambashe njakubali mazendrongo zinu ngawe tayari ni paro wa makakamili ni wapare ujabanu ngojo subuti uzambe fikiri kama mtume kana kavusubuti mtume amba namu wapare Abu Jali yaparaza kabila zila pia zijabala hamba hizo wahambarishi mtume amba jana sende Baitul Maqdis tirejibanu utas wana asubuhi ngabo wahi wakubali ngabo haraya winji wa haraya mabatasha karja kubali baibaka bwana yakayabo wakiyahudi amba ukaya emruo inandrabo akadhibisha mtume kaya nandrabo basi Abu Bakri amba uka emruo imkadeje ehotova mtume wakamili umkadhibishe hautove mwana nyuho uso mkadhibishe jao wandu akaushia Abu Bakri ngwa muzisao na muishie namna ya mwana nyamru manzani wa mru mkubali henia wakaushia Abu Bakri ngwa muzisao Abu Bakri Siddiq ukaya Abu Bakri huhishimu zandrongo izongo zikubali Abu Bakri amba naam ngamu mkusudio ule anayavo ukaya Abu Bakri kaja kujua mtumalo winguni ukaya halaho winguni halauona Mwenyezi Mungu kwano Abu Bakri ho hambazila wani wakati Mwenyezi Mungu yakautoa wale ani yakamkaza le Siddiq shabani akaupara Abu Bakr le Siddiq linu lili kaulawana na Mwenyezi Mungu kayema mwamba kweli fasuri ya Siddiq mde mwamba kweli hamkaza ukaende mwamba kweli Abu Bakr Siddiq hakubali haamini ukakweli mtume alo winguni rahaja kama mtume hamtekeleza zale kalima Allahu akbar enge mtume saila yakaujawa nikeze swala ntanu ikayao do yankiwazo ne makati ya hazo mumafundi lewe inunga mwanzo mjifani ne daula za Kiyahudi zilo manganio kama haribi ngujo uswaliwa wasubuhi fahasubuhi aswaliwa wakati wa dhuhuri ebanu msomo masoma musomeanda narangwa iho malaya karifude narangwa iho malaya
weka inu dini niwe maisoma mairenda pindo mairenda juzo mkuzao. Mrenge dini inu muifanya juzo nga mhuzao na mishahara. Hena mrunge na mshahara mnene ho serikalini. O wasaya wasungu hawa mezi. Ngo mwendo wemea 0.10 na zamengo miraru. Warenge dini wa iburiza bonsi. Ngwa itarumu hena mna raisa azalia nzao. Nikane wananyasi wa ula wabanu. Simba mtsanganyi hombi ya uchinda mtsanganyi mabeba ngarra namnaje. Vanu fanu haulawa. Eba balangari panyawo je. Valari kana mrundo hikma haulaya. Eba ngar panyawo eba no hikma haulawa eba la eza jirindri eba banu ngar panyo je za jalizinu zende no hunguza. Par contre ngamwendao no soma aya ili ofujari wenjeze. Olie lazima ubunguza ngamsoma wa aya. Mwebuli ofujari wenjeze. Esi New Zealanda hoka ya juma usiku wa juma ngojo uswali juma ngejo uswali wa wakati wa safu kare ya usanane. Esi New Zealanda mje mrambiye mhe hari mazami mbari bo mafundi mrambiye voya kae juma ngiyo safu kare ya usanane eba ya bwela nswiri ngejo ukasanga yeba ya baba kidakika nga hoswalela nswiri yeba wakati watu mungarjo zingamania kwesi haukabo wakati watu mufunga tumu Mnyesi mgwaje uri antina mo riswali di warilindo tumu. Abo wakati wa tumu wende zao haukaya we maharibi yamba ukaya na mfungue wa maislamu wakati le jwali johutwa haulindi ya lejila adhana yeba yabo ekale jwali twabangara toka ukanti hata emaribia joka uswalo abolensha amwambio bado mtsana unungo joka ukamle umtsana wa mwezi walao na mrambie umtsana wa mwezi ujoka wala balinda la hele jimbo mwezi wa wala mtsana baba nunga mjoka ulinda adhabu hanabanu wanruwa ulowe hifarto ujowa wa wambani kamjaparo harima media maharaza wa ukafiri unu wa mro hitwa hauna beba noe matoya hangu ya funchuona ngar joka ulinda adhabu hanabanu yema jia heya wero hao harimwe arudhu heya waju hau baba nunga mlindao adhabu mjuma banu joka ulama jo winguni hoya jo bala rutuba yapini he komori izo ndizo mzilinda wao hau kai kasite ya hedi ni kamtsiniyo kai kawladhimu ikanyi mafundi mtende mstahi hedi ni hinu vahesi wanamba amba wanazaza waloba vuni hunu ratu soma mbayi njerisite masikitifu madziro ya rema warimwenzi inu voya kabanu o wasoma tsiankili walonizo sasira tutsoma mbahindu sindiri hundi hawa reshindaraba ukaba ntsijawi ntsi haki tsinde namna inu ejukumu mwirwa wabo mafundi ho mtsanganyiho wa leo na sikari jakaradhi karitiradhi hoka wakati wa juma ido swali wa sapukari au sanane mndwa we jukumu ya swala ya juma
hata ijeri waswile ntwa kiyama. Ikayabo mkaupuwe juma hama stehia hanyuna zali kamja hunda hindu tsinda hun duniani tsinda si ahira kamna hunda hindu. Sha sirika uvira banu rimrongozeni amjwamba kamtuishia mtiishie wendo kutwa huishia mweshidana mrenge mnyibamba mtoma shishioni. Kantu amini kabanu nga mlinda wandhabu mjumwa banu. Ribeshe wafaume banu na wafaume shaenge ndo ya wai hatwari hatimisha kamweshe leo wakati wahe korona nyima fundi mwaka usekule masabati wa misirini baade wanrungu aswaliwo hawade wasukabanu nsiju sanga mzishukurio ba yambao wade kwa jakaya sa ala kulli hali ko jadhuru wandu shahari maizo bafuenji bafuenji abanunga rekalili yao wade rawe jaja na balanga watungo ufa ilande corona shara hao wade ko jaja komoriudi wazaraka ijele wa inuri jari kaziziwa le kalima lahe juma la ilaha illa Allah. Enge kazi nude ziyoka ukajala hatu na zikajala hatu dedini ne kajala hatu sakarna humbani nafasi bana watu wauze roho ngwa unuandu wajo humrongo sana sara hili dedini njasoma hindu eshele wala mafundi mavajuba ne mavankandu ne matabushuti wajoka uhabanu wajebu kanga mjokanga wajoka ujabanu wasungu he makalala waniume saka mjasoma hindu na nami njasoma hindu saye namna neelewao amwelewa ukaya edini yanumalezi unumwendo wa mastehi wa adabu yeswala inkiwa makati ya hayo ya ladhimu wa swali ngekahushilia wakati wa swala ngwendo wakaze usiku wakati wa hayo ya ladhimu swali jipani enro baero wakati wa swala ununuko jahansi wani tsindawe no tsindamini tsifulani no tsifulani yakabole wenu mwende mfanya bunjilio mraliana wakati wa juma na batobaki dakika mbili za heswala ya lanswiri saba sha e juma safukare sanane muradinga mzambo si wa hemi jiminraji na mjodo jamweri toa homi sirini saeke juma ngiyo midinge job swalo amidi saa sita Badi yake mafundi warudi wapushi ya harimwemi jiminraji au kaya abo jimlifu baada waka uhadisi abo wabe ho beiti omarmwemi jiasaya sasa duwar jodomba Mwenyezi Mungu na maunini ya mhaulieni banga ni hali taabani minsina uparo habanu na mbeki nyume ya nrongo amjo hamba izo nizo nao sinaka ukansibanu ndo fanya imagination amjo hamba izo nao na nzo nao mzihisilio kakweli mjamsa sanyensi inunyi wanaziyo ma za Sudani na tijinda ubi na ndaubi msasanyensi inu mbuli ya msajaja ngoendao
na uhabandrabo na unika wandu aya za Qur'ani kaya ukazi to existe mbuli yansi nungero rao. Bahimdo to waze aya za Qur'ani mwebango wandu wanu nomba kabanu kari jambari pwesheo banu yambwa pwesheo ndo banu yambwa pwesheo ndo ani ritodo pula sheo sharti pwe wandu sheo hau na nsorari wando koza ndo sudirire rwazan kwa bwaza maswazi shanti na ujamba njoshi na namna hiyo hau bamide na some dini lone imani kali sava na todo nrari yanga mkozwa sava mpakesha ashila shitimu ya supesha saya de hali hiyo baheza mba ziri hunde na ziri hunde ulona ndongo na rirende shakari na humbani na pasi banu ngasi kinyume no mwanano maufanya siwa naziona hanyu siwa na hanyu ngasi kinyume bo mafundi mwanano maufanya wahejumwa ya safu kare awe juma ya saa 8 ngasi kinyume nanyi abonga bo wandu wajwa mdungani manao sanga sikinume nanyi abona baje mabwibwi na baje nyanguli na baje marambu na baje ngava na baje mitulu yaje banu yande yanlapize nsina hasara eza hangunto wezilo bomoju zintabisha onzo nao ziniho zao ngabo baanze za wandu ambao kango tungofanya mbabiza video za bure savana zitoka za bure nsina bezwe mndu anishilie yamba rambe izo ndizo rahamba ramba ina mrunge dhamana ne mwana nyana ngujonzi so dhamana enge yabo lazima retekelezo dhamana hatu wa ukati jao mwinyindra zinarire kanga mripo wezitwa kanga mrifunga hema haya fungwa wandu eka dayer eka tipula shehitwa mitsinde wa mandu eka tipungwa ntsina kauka wa mandu haini zijoni hundra ntsina kauka wa mandu ukaba nuzozi hundru wandu hikima kabanu hadwamba ukaya tijao ebanu fadi mwanza wa kabanu hadwamba tijao yefaina wa kabanu hadwamba tijao wondo wangonda tindo atendo ulawa ngaweka lewe inuti ulawa mintina ukawa mando awenji na wenji wafungwa awentina ukawa mando ekatire ngwati fungwa sanga mambo wa ukati jao zonde zaka hunta banu njeni mwambieni harisala ya bili njoru dini behebanu husonima kiki de la republiki husuye makalima ikayao tifanya video jana shaikantinti husuye makalima ikayao ndo wayamba jana harima yeshe libro de Comore ya ukaya hukaulinda e population ngo lindo e population comorien waju boki zia tena kama hambio kazia bakuna ujua bokiki uje wambie wana wakomori awe masitwanya wakomori kwa wajue wambe ngwako zao na wakati kayo insikadwa mando insikadwa abini insikadwa rafu wana wakomori wajuha wana wakomori wajuha wana wakomori wajuha hurongo wakalima jana la ukaya ye population ivoirien wajuha wala wajusiwa kakuja kavuzijua wala wajusiwa awe kangu amto mjitowezo ukakutuzijua wala wazijua ai wala wajusiwa wala wajusiwa nimba wajusiwa nuanra siasa waka Cote d'Ivoire
si ukawa jusi wabahi wajusi wa wardi wakausutenewa avec la soutenance wakausutenewa. Senegal ndi namna hiyo wajusiwa wajusa wardi wakawasutene yeye hunu na mnambie bokiki ujabanu ujamu nambie wana wakomori wajuhale nwefu wakaanza wazie voti haukawajua ukazini voti za uchwa indeze ndo vanu wapara wakanda wapara wangaria pareni akukaja wangaria kwa jawangaria grupu ya Abdalla Gawa na Usufa Muhammadi bwana na Metro Barwani wandu wao ndo wapara wandu wao wambeka wasopareni no karja waona akasikarja kabisa voti rujua kazi la voti za uchwa esa dungabo indri mambanga mwendo harama voti bokiki badia mwenda harama voti amuheshele zizwa baba numkomori udi wa zaraka mambanga mwendo harama voti mwende harama za voti mwende mboha wana wakomori wajua wakajideklare wala wakauswa pareni ya sababu ndani au kaizo ndizo mahabili ukaya mwenye baraka hamba ukaya eka hazali hadisi kwangu jodi sagu manabo mwenye baraka bokiki bo Dr. Salimu mwabo wavoti matudungao wanahanyu no wanahanyu masaho pareni hindri shamanja mwenda ni malala wana wakomori wajuha warengo wafungwa ngabo waulawa ngabo warengo wafungwa mjama ambaye hindri mwambe wanru alaka mjawaro mabokiki halafule wenunga mwamboka wana wakomori wajuhe population juhe ngwajua wendo ndau wakonyide makaulati mumwajuse mtende msopareni wa mdungeni na mkerati baba nukamtoka kamtuteza na mabubu kamtuteza na wafumacho kamtuteza na wandu wacho nankili shabane mana wandu wada zabanu nuta haika wandu watijimane makalima anu mwandu wa siyasa na mnyaretire makalima anu makalima yanu na mnyaretire nsibambe makalima uvudo yanu haukanyide makaulazi mumpare population comorien avec la soutenance msia tena mwasutene mtende msia wa mdunga ni mrudi mwasutene shaka mna ujua mwapare mwabeka na msopareni wasopareni wajihundra wa utopareni wandi walwa ningapa wafema mavinda halafumba kenda nyino wana hanyu mdaze baki mondani mlali ngena mbeuho wana wakomori bari jua ukaka iro wajibenu wakawa mafujari madhalimu hana nyima amba ukanyima upozanga manzoe nsirengele hawakatika ya ukarituona njema zahani shanga mritumili ya wajali enge banu abasamina njari mazenyi dozi nundrongo wao unu usubuti unu kantsura mbandrongo njamba mjoshindani wane nsina ushindani wane na mru itoka uyonti atamana yazalo aba haingea himamba ngwano na minto jota kwa jamba kalashi la himisiwa ni mru santsura mba mru ngabwe difference ya hura na wana na ushinda nsina ushindani wane shantsura mba mru ntsuhura sina ura mwanadamu wa madami ya mbwa hamandami shanga bwe master hinjo ba mru sindo la yaba yefundi ya rdie saidi ya wandu warendo nai werdio jabanu wamba ukati jawa tahwa toweze trikwa uzenkandwa uzejuba watahwa wane wadu amba ukaya mcho mahalani kadhaba mjo ngondra mahalani kadhari wane sikartia banuari mwambana ya makode banunga si banuari mwambana ya politiki ujo shindando ujo hundrando sikartia mwambana ya makode mkinike wa kaurongoziwa waelewa na amba mwenza nkili simpaka ya rongoziwa tumboziziwe shaya
enge yabo nyi wandu wa opposition ilo Komori ngari mwambia uni banu kanganyina makalima mdoka udo ya dhukuru armaye rezo mwebira nayo aziranzo na mwenza makalima yanu makalima ya ukai population ijuhe mana mto ujuha indri wako wakako divari wa wajusiwa wajusa wardi watendeo pareniri wadungo wanwe kangamu wandu wajoka udo kubali wajoka udo hukubalika wapoza bokiki timzima ndami na timzima hamandami ngarjua za epe wazipanya bokiki wakati waka ministre de l'interieur saba no abasakari na ujo hukumu ukakartina wa mhono wa ushindari hukumu kartina wa mhono wa ushindari hukumu bokiki nane jamanda wa yakarmezi ya degajwar mwezi karina ujo hukumu ni abasa sanganyi rima registre ni armezi tozatu armezi memoire zatu ngarilinda we rikenaezi rijeri mhukumuni hakika Mwenyezi Mungu kamna ujo hukumu la sawa noa kabira hauno walo yabo waridhulumu watabaha shaika hukuma ngarijo kumhukumuni rekanga nyinyinasi rekaka mtsinyinasi ngarijo kumhukumuni hena wakati bajo ujaizi ya haki bana ya dabla ya haki ya kweli ngarijo hukumu ngarijo hukumu yabo tsimba gali lijo kameterande udosi hanotawa prolonge bwana inu idwenda haunafiki hata ngabo wakati jo uhisa quelque soit jo uhisa abo randa urandie randa urambie randa unsampu ngarjo kaezinu kabana kali litohuchwa kabana lajaya litohuwa na wadohea hata wedunga midari na midari wehea harima mbana inu weile pesa mbana inu hata ngabo wakati konge jofu biha wakati tuongo jao bukiki zondizo yonde risala na kahubeshe yayo au kajana tishi abo ambao makalima yao si parashan libro di Komori njia hata kwa jaka mresebe shati kahanza wan resebe bala nambe zia bukiki izole za kaunti ya banu njenzambe nyima fundi mafanya le bunjilio leo ma prolonge sheilera shahe juma ke jamba kamjafanye za hanyu shamnyezi Mungu ngono wakati wa hanyu ngumlindoni kama jahamna dhambi mtiti wakajahea ngamfanyo yibasa ba Woisava Mungu jonsami amjo jana maghfira Mwenyezi Mungu jonsami afuna mtodokana zintasubinde za istihfaru zanyu mdokani hizo mrendao hizo mambao mdo jana za istihfaru zanyu bayamba ukaya yako samru ne yako Mwenyezi Mungu si sawa haukale kosa langu mimi na wewe ilo Mwenyezi Mungu kana ulinjia bumarenda nai shale kwa salaha hona Mungu ilo Mwenyezi Mungu jonjea yambe hausamii au kaja usamii saila hangu mimi nawe ilo Mwenyezi Mungu kana usamii ngujo amba ukaya dunge mwana nyoyo usamii kakarja samihi la na duniani banu ahira utilinde kanga mjoka usamii utilinde kanga mjoka usamii amjo hubo haza thawabu za haho hiyo kaswiri sonde sema alirjoka urumia wakati huo nikalie nivumbwe naye nideye nilapize nivere nihonyowe bahari jenga wena ufaume ulo mahala bahari jenga wena mamiliteri wajo ushinda wangamize wajo ushinda wafume bahari je sasanya haini mahala ni utoka wonsi kabatibo bira sha doju wa ukaya ento akia makabati twankunu kuna ubandaya bandaya hata ujonrogo urende shento akia makabati twankunu nezinu ngejoblawa ramanza rakamjanza ngejohisa ngeabwesa iyo
uomba wake na Mungu ajuka na moyo uomba warende na yesa hiyo uomba wa hukumlwa yesa hiyo waju hukumla izole za kaunti abantu bomafundi hata mpaka nda yabo ngarjo amba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yeulona hido ngujo hundea yeulona nzia za ubira ngujo nibiria wanzo ndhuru ya ndhuru sha izonde za kauriti ya rizambe risarizamba emwenza mbana ngujo iwana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.